الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अदे मी सिलसिला दरुस्ता की मुस्लिम का बीती कोने में गुल नाज़िम करता था रमज़ान में बिल्कुल मैं दुकानदार दिखता भारत दिगो मैं दुकान में कफ़ाऊ अनेका बस ये दरुस्ता इंशाअल्लाह फ्रेशिंग कोरियन बिगेंदर पूरे दिन में फदा मैं दरुस्ता के मौदूआ की मुस्लिम का बीती कोने engum nazim wa kantata mimambo getere emme furtama kuriyadi Allah subhanahu wa ta'ala imam rumuge ba egetere na Allah subhanahu wa ta'ala ge kawanta kamuge ba tawtere tawhid ar-rububiyyah tawhid al-uluhiyyah hadi tawhid al-asma wa sifat hadi fawqa tawhid unikura kanta tawtere shirka कुफर जमाकर अदी यफ़ाऊ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मलाइकतुन इमामुमा एलाउ बाबादे फितकम इमामुमा अदी रसूल बेकलुन इमामुगे बाबु तकुन फिलहाल तो बाने कुरिय गिंगोसा अदी में आको मरुगे हबीबता अदी मरुमा फौगा अदुन दिरुमा क़ियामत के अलामत तक अदी क़ियाम गुमा फौगा महशर के मैदान का कंगिंगा ने बता हिसाब बिल्ले उमा सोर गया नरका के वहाँ के बस को मिसर को बाने अली अलवादी सा मियाँ दुगे निदर्श कालन कुरे गंदानी अबो गदरन इमाम मुंगे वहाँ का ऐ मुस्लिम का बीती कोमने हैं वो लाजिम कंत तो उतरे एमे फक्ता में नहीं इमाम का मगर रुकना मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबानी ईमान कमकी अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल खैरि व तुमिन बिल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि ईमान कमकी अल्लाह ईमान हुमा अदि मलाइकतुन ईमान हुमा फतकन ईमान हुमा रसूल बेकलुन ईमान हुमा आखिर दुआ ईमान हुमा अदि हेव बिंबरा नुबे बिंबरा नीमा हो हैं बिमा मैं तो के दरुस का मैं तो के फिनाम लोगा बदादानी मिंबरन इमाम मुगे बैठा होगा अधे के शरहा के नचा मिंबरन इमाम मुमकी वरम मुहिम रुकुन इमाम का मुगे रुकुन तो उतरे हैं नहीं अलग में के दिलों में के हयात का अलग में न कुरिमती का खुदी बड़ो हेम्मेहा कंतत्तगा अलनमेन्न केंतिरिकन हासिल कोद्दनी हकीकतुगा मिंबर नीमा बेबिगे अलनमगे दीरुलुमगा अलनमेन्न कुर्मतिवा अडिनडुतका बलिमडुकमा नूतनवस्कमा मिहुरिहा कमका फुरिहा मेत्तिमा कुरिमति देवेनी एमीहा मिंबर नीमा बेबिगे एहम बीमा मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरिहुम रिवाबे के ला युमिनुल अब्दु हत्ता युमिन बि अर्बईन अला ईमान नुआ हुट्टे एना हतरु कमका ईमान नुआ हिंदम एफोगा बयान को देने हत्ता यशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह बाअसनी बिल हक ए अला अल्लाह मेनुवे हक़्वेगें अलुकम बेबे इलाह को नुआ कमशा अदि तिमं कदे गपाना की इलाहुगे रसूला कमशा अदि तिमं इलाह फनुगे हक़्वेगें बगतुगा कमा ईमान हुमा वयुमिनु बिल बाअस बाअदल मौत अदि मरु मफ़ऊ अदुम दिरुमाने कमा ईमान हुमा वयुमिनु बिल क़दर अदि क़दरन ईमान हुमा आदे मी ईमान कम के रुकुंदो तेरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मितांगा मी बयान करबनी खास रगेम्बा पंदत तके ए अल्लाह मेनवी हक़्वेगे अलुकम बेबे एहन इलाह को हुआ कमा ईमान हुमा अदि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह हक़्वेगे फनु बेबे नबी कमा
Rasulaka man imam ruma adi maruma fo adun diruvama alon me hisab billevene ka man imam ruma adi mi dirulum ge hayatuma Allah ge minbar fulan imam ruma nikan ka man imam rumu menuvi alaku furiyame imam be ka muganwa nalege imam ka furiyamanwa ade Ubadat bin Samit radiyallahu anhu ekadege faanuge darikadunna vidalu kama riwaye gembe ya bunayya innaka lan tajid ta'ama haqiqati al-imani hatta ta'lam annaka ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka usamni Ubadat bin Samit radiyallahu anhu ekadege faanuge darikadunna vidalu ya bunayya e lobbeti darifulai innaka lan tajida ta'ama haqiqatul iman tibaya iman kamuge haqiqi raha tibaya nufenna hutte tiba minwaran iman wande mitaga minwaran iman mi bayan ko dene anna ma asabaka lam yakun liyukhtiaka tibaya kurimati wefama kame tibaya kurimati nuwe nudane kam Allah ke minbar fuluga tibaya baddal uma tibaya ekame nagatuma Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurba fakame tibaya baddal nu tibaya ekame la nugane nudane kama ima mekan qabul kuruma wama akhtaka lam yakun liyusibak adi tibaya Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurba fa nuwa kami tibaya hasil nuwane kam no tibaya nulibene kama tiba iman nuwa hindaku iman kamuge haqiqi lazzatu tibaya nudibe envema nikam kamang iman rumu iman kamuge haqiqi foni miru kan timane ihsasum ei alonbanna kurimati ma miwa huriya kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge minbar fulun iman alonbanna dibe kan kama eta alonban duniya ga kitanne deenuwa kane ekkamuga ves adi alonban kitanne deenuwa eche mi duniya ga purikamuga ves alonbanna Allah subhanahu wa ta'ala minbar kuraba fanwana ma ekame note eche nudibene kan alonban minbar nima bum nanwi iman kamuge foni niru kan iman kamuge ta'am nege lazzat ege raha alonbanna nudibene Ubadat bin Samit ekade infanuge darikadu nabidalan erfauga Ubadat bin Samit radiyallahu anhu idawani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul timan kade gefanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabbani ko ngadu esbi me inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam Allah subhanahu wa ta'ala enne furtama khalq qurfi al-qalam qalam erfauga faqala lahu uktub erfauga amr qurfi qadama liyash قال ربي وماذا أكتب دنبي يا الله تمان ليم بي كوچت دول اهدو الله سبحانه وتعالى محيكر قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة قيام الدعاء हमें इगाने हुरिहा चेक निम्बर फुल हुरिहा कमे लियाशो एफो गणका उबादत बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु विदालनी या बुनैया ए दरिकदुन्ने इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल तिमन कदेक फानु अडवसरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निफदा हदीस को रमनिको मन माता अला गैरि हादा फलैस मिन्नी मी अकीदा नो कमेक के मतीगा अकीदा के मतीगा मरोय जमिया है कि तिमन का देगे फानो निगन की दीनो के तेरे बामी नो ने ऐसे मवारा मुहिम नुकम मी बयान को देबन मितागा मी हदीस बोलता होगा मी इशारे बेगन बिदनी खुदा का दरा नो त मिंबर नीमा मुंदबागा अरे बाबा अल कदर के माने की ऐ अल्लाह सुब्हानहु व तआला खल्क़ कुरबा फवा हुरिहा मखलूकुन के मच्चा इलाहु खडालु वाफावा इलाही हुदूद इलाहु खडालु वाफावा इलाही मिंबर फु ऐ में सहीह मुस्लिम का
Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma garihun bima begembe man Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi kataballahu maqadir al-khalaiq Allah subhanahu wa ta'ala إلهك هريها خلقتكم بكائناتك فيها إتشك تقدير منبر ليوافق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة उड़ता का बिंग हेते मुझे 50,000 सना फंसास हास आहारोगे कुरी एताकती के मिंबर इलाहु लियुबाफरे हैं बेमा मिंबर फुलकी तकदीर की नोत अल कदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला निटुनेगा निकायनातुगा वीहा एच्चक मच्चा इलाहु कंडालुवाफवा इलाहुगे मिंबर फुलु అది మిమ్మల్ని గుణమేందుగా మిస్తకున్న కురిమతి వా గొయ్ ఈ మిమ్మరుకముగా సాగర్ మేము గుణ ఉడము నేను మిమ్మ ఇన్సానక బదిమడుక మెన్నోత ఎనుక మే దిమాము మీ తిమన్నే మింబరు కురది గొతే గుణమని ఇఫద ఈ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఎనగ మచ్చ एकम खंडाड़ू वाफवाती हम बीमा तकदीर की खंडाड़ू वाफवा मिंबर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाह के हुरिहा मखलूकुम के बच्चा इलाह खंडाड़ू वाफवा मिंबर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कुरान को वही को रवाफा के सब्बिह इस्म रब्बिकल आला qolana baragina nadwa kiyawa surate kalege faanuge very emme mati very rabbuge ismu fulum kalege faanu tasbiha vidalwa sabbih tasbih vidalwa che ismu rabbikal ala kalege faanuge very mati very ilahuge ismu fulum efanuge alladhi khalaqa fasawwa ilahu ki uruha icha khalq kuraba khalq ta furiha makure ilahe والذي قدر فهدى अदे इलाह की तकते के निम्बर कुरफ़ा तकदीरु कंडालुवा अदे तकत्या मगुदेन के विदा पूरिहा इच्छकबस पूरिहा तकच्चबस तकते निकायना तो का हिंगाने गोई हिंगाने मगु हिंगाने वगुता हमें बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कंडालुवा हम भी वह आयत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान वखलक कुल्ल शैइन फक़द्दरहु तक़दीरा अदे एकनागे कोन्ने चेन हद्दमा एतकति वर फुरिहम गोतका मिंबर फुरफी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवाफे वइन असाबक शैउन तिबाय खामे दिमा वेज्जनमा तिबाय मुसीबत कुरमत वेज्जनमा फला तकुल तिबा नुबुनाश लव अन्नी फअलतु कदा व कदा तिमन्ना एवेने गोतका कांतक कुरे नमय एहम वी नमय निम वी नमय फदा नुबुनाश वलाकिन कुल एहनकम कुतिबा बुनाश क़दरुल्लाहि वमा शाअ फ़अल नी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के क़दर फोड़े अदे इलाह इराद कुरे बिगोतका मिकांकन कुरेमति वजामुंडे हम वीमा कामे लागतुमुगे कुरिन अलोनमेन्ना एकम अलोनमेन एदे गोतका भूमन एदि दुआ कुरुमा अदे अलोनमेन एदे गोतेंगे कमुगा बयान कुरेविदान एकम कामे वुमफ़हु तिमन्नायन एवेनी हम बीनम मिहिम वाने नो तुम्हारा गलवे एके बस निह को गुण मेलने ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मिंबर फुड़के मेहियो मिंबर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोम्ने अळक बस एना एदे गोता अदि एना नेदेवे कंकम बस एना इम्तिहान कुरमुंडे हम भी मकामे वुमु एवेनी मिवेनी हम बीनम एवेनी मिवेनी कं कुरमुन्नमे गुणम बदुगा अल्लाह के मिंबर फुड़े अदे इना इरादो कुरे गोतकशे मिकंका बेनिमिगेंदनी ये फदा गुण अलोन मेंगे ईमान का मुगमती का अलोन में देविति बेंजे अदे कमा गदर की कुरिन देने फदा अल्लाह ताला एम्मे हा तकति हेद्दुमा एतकति हेद्दुमुगे मा कुरिन एतकति के हालत एकदा हजरतुगा एतकति के इल्म एकदा हजरतुगा मा कुरी सूरत ए वाहु एम्बीमा कमो गदरन नोत मिंबरन ईमामुगे हातर बय पलमेरिन दिकुर कुरबा कीर्त कुराना सुन्नत के अलीगा कमो गदरन ईमामुगे हातर मर्तबा हातर मिम बय पलमेरि मणि कंडालु वाफ
فرتما مرتبة كنوت فرتما بيكي أي العلم مرتبة العلم الله تعالى كم هتشة هذه كم كم مولد تنوده كم باكا من إيمان سن ني قدوم كترن إيمان بوم के बैठा उतरे के हुरिहा तकच्चे के हुरिहा कम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मौलद देनोडे के बाका में गलों में ईमान बूम इलाह के तो कुरान को वही कुरान वल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इलाह की इलाह फिवा हक़ के गलों पर में इलाह कुनवा अल्लाह आलिमुल गैबि व शहादा गैब का वक़्त तक अदि कुरिमती का फालु गहिंगा कंतत मौलद देनोडे के बा अर्रहमानुर रहीम निहायत मोगा वंता अदि मिन्ने वर रहम लफ़ा इलाह इलाह देवना मर्तबा है कि मर्तबतुल किताबा लियु अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाह के हुरिहा मखलूकुन ने नि कायनात का इलाह फिवा हुरिहा तकच्चे के हुरिहा हालत मोलद जनमोडे में बेतुरु ए तकते खालद कुरम के कुरीगा ए कंतत लियु फवा लियु अल्लाह सुब्हानहु व तआला के तो कुरान का वही कुरबानी अलम तालम तबयान काले के फानो देने वाला नुगन्नो में अलम तालम अन्न अल्लाह यालम हम कशम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मौलद देनोडे के बाका मा फी समाई वल अर्दी उड़ा अदि बिमुगा वाकंता इन दालिका फी किताब ए हुरिहा कम बड़ी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हजरत का फतेह गए लौह महफूज का लियु बिगड़ने इन दालिका अला अल्लाह यसीर एकंतता अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत का दादी लुई फसिह दिले आदे कुरी इशारा कुरी फदान अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु का रिवायत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला नि हुरिहा कायनात का हुरिहा मखलूकुन नगे कदर इला मिंबर कुरबा फबे एतकते खल्क कुरबुंगे फंसास खास हर कुरी हम बीमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एतकते के हालत मोलक देनवडे के मुमाय कोगा एक अंकन लियुवा फावा कमन ईमान वो ए कदो गदरन ईमान के तेरे मैंने कम देखमती मर्तबतुल इरादत वल मशीआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अल मशीअत वल इरादा इला इरादा कुरफु निकमन ईमान वो की बस कदो गदरन ईमान वो के तेरे मैंने कम इरादा कुरफु में बितागा में गुणमणि ऐ मी कौनो का मी कायनात तो कहेगा खोल में कमे हिंगने अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अमरा इरादा फुल के दशा एकम अलोन में ईमान बे एकम कबूल करजे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के तो कुरान का अंगवणी इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन इला कमकं एदिगोटी कन्नवाणम एकमकं अमरु कुरबा कन कशवरी कुन वाशे है दुफयकुन एकम वेगेंदे दादी फसिया वेगेंदे इला कोम्ने कमक बस वाशे अमरु कुरब हुरिया कम वेगेंदे हैं बीमा ए नायत का इला वही कुरवणी वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन आलम तो के वेरी अल्लाह इरादा कुरबु मेनवे त्यबानी उनका एबस कामे त्यबानी उनका नेदे के उठे तबे मीस्नको निकायना तो का कुरा हुरिया कमकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकम इरादा कुरबु मुहिगा कांका हैं बीमा एके अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इल्म फुलु एला हुरिया कायनात के हुरिया कम मोलद देनोडे केंबा कम ईमान बुमा एकंतत लियुमा फवा कम ईमान बुमा आदि ए हुरिया मखलूकों के हुरिया कामे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरादा कुरबु मेनुबी निकंका नुहिगा का नोत एकंका हिगनी अल्लाह इरादा के तेरे एना के इरादा फुलुका ईमान बुमा अतरे मर्तबतुल खल्क अल्लाह सुब्हानहु व तआला खल्क कुरबु के मर्तबा एबही के कुरान का मुस्लिम तआला अंगवा फदन अल्लाह खालिक कुल्ल शै अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हुरिया तकच्चे खल्क कुरबी खालिक इन आयत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबानी अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द ए इलाहा की उड़कता बिमुगे वेरिकम ए इलाहा मिल्क वडिगंवा इलाह वलम तजिद वलम यत्तखिद वलदन ए इलाहा
darikalaku nohippave darikalaku noe walam yakul lahu sharikun fil mulk adi einahuge mulkuga einahuge raswantakamuga bæveriwa evves sharikaku bæveriyaku noe wa khalaqa kulla shay adi huriha takecchen ilahu khalqu kurabbi mi kainattu gama huriha takecche khalqu kurabbi ilahu faqaddarahu taqdira adi huriha takecche milwarfulu taqdiru kurabba kandalu vives ilahu mima qadar qada qadaran imamumuge terein mi hataru kaman alonu men imam banju ama eyako qada qadaruge masalaga magufradigen gosama sunne jamaatum beerwefama eta jamaatakevve misalage gotun dannawanama eke al jabariya mi gunani mi kadima mi negenives jabar mi kadima ke aslu mi rujone majbur khalqu takumani majbur wefe ei allah amru kurabbi kame allah irada kurabbi kame none nohige emima evves insana ke evves niyaka ena amille beenumma gotaka none kankam baaniki eisabu faren gama gadaru meduel kon ena e uzuru verive gannani mi timanne guri gote timanne amille kuri kame none kamako evves niyaka Allah subhanahu wa ta'ala ke minbar fuluga hore gote ekam lagatum ge kuri room ge kuri negen embi matima pura faafeka tima ge farwa kuda kamaka ati tima magugel maka hore huzure non gato gadaraki Allah subhanahu wa ta'ala ekam minbar kuranna fa liye kamako nistakun majbur kurabu mennu ege dalila ki alontere komne miyaka badiham banduha mu kafa emiyaku damben tanaka gossa emiyaku beenum hedu mennafa ade en beenu wasifa ngada kofa ni ule ulum ena kamen numu huzurake gotuga ni timannage minbar fule ni timanne kamhuri gote em bonumuge evves daage ne sababtoga hifa Allah subhanahu wa ta'ala ni diriyulumuga alonu menna engge magu manon men himu moti em bima mi magufra difawa qada qadaruge baabuga mi qada qadar imamumun ekkimamuge sababu deenam beerofa jamaat terenge jamaat ei al jabariya ki anet jamaatu terege hemene gende mu'tazila ei emihun deke gotuga Allah subhanahu wa ta'ala kan evves irada kurugu mennuwe nistamun emihun amilla kankam nimma emihun amilla kankam kurani ebai kurin denne fadan alonmen kura komme kamevves alonmen medurwa komme kamevves nedura namma gerada fula amur gedafa ekamaku mu'tazila gunamundani nistamun emihun kame kurumunne Allah subhanahu wa ta'ala kande nodegen ban Allah subhanahu wa ta'ala ka nistamun machan gerada kurum mennete ei jabariya ge idukolsiba adi menunasves eta jamaatake nimasalaga khado gadaran iman buman inkar kurumge sababu sunne jamaatuge aqida beerugende alonda evuniha magfurati faama firugata kenota jamaatawge waagata mitaga nidaruske terega himanaka natin ekamugo denga kuda wagutu kodu terega alonu baladani khado gadaran iman buman alonu menna libe saada tege tereng ekkame Allah subhanahu wa ta'ala ya i'timadu i'timage kankamuga Allah subhanahu wa ta'ala ya barosa ei nahu tawakkal kuruma ituru hibbare libigande gabo gadaran imamge sababu eni miduniyega alunmenna dimawa kitamme bodu anota kitamme kuda badimadu kamakis ei alunmen e shakwa ekko ekamamedu hingamunu jenge mule not alunmenna dimawa dati kamen not alunmenna nuruwe fada kamen dimawa hinduga alunmen ekankama kampoduwe diriyulumge kantakkan mutti niha mayuswe niha hadanage muswe nika mihisaba mu'mineke kantattake nudane ena minbaran imama kam gawana ena qabul kurumundane mi Allah subhanahu wa ta'ala ene kurmat kore imtihaneka ehmejjana e imtihan ene naragatu mattaka qadongadaran imamma ke ene debe hiname jehme kamugave eisabu farage ene diriyulum ene nitura furiyama vene de ehmima denga kamaki kurindane fadan qadongadaran imamma ki hagigi hituge hiname jo tima libbade kanta ehe nunnama
mi duniyega hitanne bodu musadikamel libunas hitanne mati magamel libunas adi enum hitanne ena ede kankamel libunas sena Allah ge minwar fula iman nuwana me ena abade sonnani enage hituge dahivetikama ehem niyum enage macha baru forwa enage musadikan nuwata enage magam jayaganage hindustani ti ebirge terega ena abade sonna hurume ekamaku ehem niyumna එනාගේ එවස් කම කුරුමති කුරුමක වෙස් අද එනාගේ තිබෙන එවස් එච්චන අතුදාගතුමක වෙස් අල්ලාහගේ රිසුකුන් එනාගේ එවස් කම මූනේ කුරුම එවස් මියක ෆුර්සතෙන් නෙක්ක ඉංගේ හිසාබ් කරන් එනාගේ හිතුගේ අගීවි හිංගම ජෙහුන් එනා හාසිල් වෙගෙන් දාන හමේ ෆදන් කමෝගදර ඊමාමුගේ සබබුන් නෆ්සුගේ කන්නකම නෆ්සුගේ මුරහෙදිකන් නැතිගෙන් දාන ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අද මම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ආගාපණි kankamuge sabartoga hifuma Allah subhanahu wa ta'ala bali devi adi bayya shifa devi sayida adi amru kura nabiy sallallahu alaihi wasallam hembima shifa dibeto tebamihum deswarwa ko hadash hembima bayya bima miti manne muri gote bi minbar fule bunuma mure nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hidayat ga ifa te minbar fule ke ena muri imtihan kam wena qabul kura hisab kana ena kuriya diuma kanneve burave ena diriyulum banavegana nudana ekapatuga Allah subhanahu wa ta'ala ge minbar fulan ena ruhe nama ena Allah subhanahu wa ta'ala ena kurmete kurevi e qadaru ge terega sababtauga hifagen diriyulum kuriya gendan hame gota bayan ilverin bayan kurabba fa bahuri Allah subhanahu wa ta'ala ge minbar fulu as jehomuge kurin ena ge kantattan qado gadaran imam ba nama enan puri kantattaka adi enan Allah subhanahu wa ta'ala ge minbar ufulu as lagat mafauga ena qado gadaran imam ba nama enan puri kantatta migotum badayeruga ena qado gadaran imam ba nama duniyega ena kurimatima komme kamaka ena kurimati dan kerena hagguge moga ena denihunna kerena eisa mun farage ena engene edaya ummatuge ennen ekko jamavias Allah subhanahu wa ta'ala minbar fuluga nuwaka mena kurimati nuwaneka hembima enaya hagguge moga huruma hivvar dibigedan hame gota enage risukum evesmeka uni nukurene kama adi ena nistagun deke ganna biru enage kiber filaginda ene qadagadan imam banama esalun farang ena ngelive hituge hingama joma ko ene gegende namiya ge banduga bihinduga enage risuga adi enage ajana enage amalu diuma bane amru kuraba heme me duniya ga ekakapes anakawge risuga Allah taala ge minbar fun beran jahaganage ena nodibe gotan mahrum ko faifa nudana ऐसा फरागे मेनागे ए बिरुएति कम नीस्ते कुन्नागे देना गण्ड बिरु कदोगदरन इमाम वानामा एनागे किबांग केडिगंदान हमें फदें पुरिन देने फदें कदोगदरन इमाम वानामा एने कुरिमति वा कंदत कुरिमति उमफहुगा ए एने पुरि योकमे बेसमत एना नुरुहे कम गाबियस एना नेदे गोकम गानस मिम्मर फुलुगा हुरि गोतन एने कुरिमति उमों एने लिबे हिंगम जोमकी ए ena nge kurimati vi kanta ki Allah ge minbar fulu kan engumu ena dibe hingam jam esa mufarang ena enge ketteri gejjanawa Allah subhanahu wa ta'ala ena ge dharma sa ituru kurabba ena heyokam ketteri umaki wes ena ya ni'matan libijjanawa ni'mata shukr wa umaki heyokam ei na nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadisul ge ishara kurabba fa mu'minat ge kanta ko ga timam kalege faanu mulin ajabu me ena දතියුද මුද කුරිමති වෙච්චන මෙන කෙත්තරික මෙන එකම ධර්මය සවාබ දිවේ එන රුහෙවේ පද නියමත දිවිජන මෙන ය ශුක්‍ර වරුගේ සබු එන ධර්මය සවාබ දිවේ බිම මුමිනක හෙවෙන් නෝනි මිදුනේ මතික කුරිමති නෝ නමස් බබත අෆු මිමා කමිගත දන්නවා හිඳුගා එම ආදා මාළවන ගතරේ මුස්ලිම් ගතරේ බස් khama ගතරන් ඊමා නුවේ තීක දෙකේ බයි වාහකත by far by me budanunda chimanna varam masake coffee mekam dirul gadius kaamyabi annudibe
අනමියක බලිමඩකම දිමාවම මීදන් තිමන්නගේ මින්බර ෆුළු ගොහරි ගොතේ තිමන්නක මිනු ගොතේ නුවානේ නොත ජවාජි හයාතුගා එනාය බණව කමෙන් එන නුරවේ ගොතේ දිමා වෙජ්ජනව එන තහදීරා මතිවෙර මතිකෝ එන එකම මුලි මායුස්වේ මොලිකමගේ සාදු දාගෙන එනගේ දිරියුණුන් එක්කෝ අදවලක වෙට්ටිගෙන්ද එකම් කුරින් දෙන්නේ ෆදාන් කමෝ ගතරන් ඊමා බානම එන හිතුගේ ඉංගම ජොන්දි බින්දා එයනේ කුරුමතිවා කොම්මේ කම කීවස් අල්ලාහ්ගේ මින්බර ෆුරුකයිගෙන් එහෙම්මිය කොයස් එනේ ජසා තුරාද නෝක එනේ නෙගේ හිසාව ෆරන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ මින්බර ෆුලන් එන රුහේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ මින්බර ෆුලන් එන රුහේ කමුගා වානම එක්ස් මීහක එනාගේ හිතුගේ හැමජෙ අතුලේ අනුගණ වෙන නැම්බිමා කුරින් මේ හදීස් මේ දරු ස්වරම් දෙන්නේ ෆදන් උබාදත් මුන් සෝමිත් රදියල්ලාහු අන්හු එකදේක ෆානුගේ දරිකලන විදාලු බස්වල ඊමාන්කමුගේ හගීගි ලද්දතු හගීගි රහ දිවේනි අබෝගතර ෆුරිහමේ ඊමාන් මුමුන්නේ ඒ බස්වලක මුරාදු අලොම්බන්නේ ගිගෙදනි නිකංකම් මීහකු එන මිදිරියොලමුග දිවේ මගාමේ මුදලේ එනගේ සිහතේ මීගෙන් එෆ්එස් තමගේ සබබුම් එහෙන් මීහක මච්චගෙන බොඩාවෙරක නුගන එන හමබිමුග එනයි අම්මෝගේ ආඩක්කන් එන හදාවේ එනයි එහෙන්නියගේ මච්ච කිබුරරිවන් හුරිමිය ජේමිය නූකන් එන හදාවේ ගඳන කමෝගදරුක සබබුම් එන අමිද්ද මොහදාගෙන් කමෙන් නෝ එන කුරමති වන්දිකි ලබෙත අපන් එබ්ස් ඉන්සානකු දුනියෙන් ගන්නනි එන අමිද්දෙන් ඉඛතියාර කුරි වගුතෙක්ගා එන අමිද්දෙ බේඩුගේ දෙමසිරිය කන්නෝ එන මි දුනියෙන් ගන්නනි අද එන මි දුනියෙන් නුකුමෙන් දනිව සම්මෝ සුබ්හානහු තාලා එන කණ්ඩාළු වාෆවා අජදු ෆුරිහමවුම එන ආදි බේඩුම් වියස් නොවියස් අල්ලාහ් තාලා ගාජල් ෆුරිහමවුම මිදුනි දූකෝ දාන්ජි එහෙන් වීමා බයි සනෆු සෝදෙම්ගේ ඉහුගේ දන්නුබේ කදුම්ගේ හරිම දිමාවෙගෙන්ගේ එබේ කදුම්ගේ දිරියුණුමගේ උමාවෙරිකම කී එයි එෆ්එස් මීහක තිමාගේ අතුගාවා රිසුගේ නොත තිමා ලිබෙන් හුරි එච්චේ එෆ්එස් මීහක නැස් අතුදා නුගණවේනකම් මහරුම් නුකුරේනකම් සාෆුමා අදි තිමාය කුරිමතිවා කොම්මකම කී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉරාදා ෆුලුගේ සබබු ඒනාහු කඩාළු වාෆාවා ඒනාගේ පූරි ඉතිහානගේ කොතුගා ලබාෆා කමක මේගොම ඉතිහානගා එනා ෆාසෙදෙද්ද ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මිෆිලාවලගේ දෙන්නේ බයකෝ යන් හෆ්තාගා බද්දල් කොදුමුගේ උම්මෙදුගා විදර සුම්මාදන සුබ්හානක අල්ලාහුම්මා බිහම්දික අෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක ව අතූබු ඉලෛක අස්සලාමු අලයිකුම් ව රහ්මතුල්ලාහි ව බරකාතුහු